donc apemu nonson apemu nonson na 07107 ne kwasem maladi atrachi de renke se na buchefo nyina ase twede mponyakopon kira atwafo ne atiefo ne ensem egu apaso ne de ehu a ye de ban ano odene na se duru sei na se lady trasia renke se wiase nyina etie ye lawyers ne judges nyina trasia ye koye nim maladi wadawruma last week ne tablasem kese be to wonimu a ye nua bema Kwame Gebra oye complainer de asem ebeto wonimu na no obo ye nua bema justice ofoli dapa on na obo ne kodi wo kronom abohia wadawruma enne ensem no asa badru onim biu na ye second case edino ebeye enuru ho odi enuru ho second case wadawruma edru ho anu aka maledi nti wadawruma de ye koso ne se last week no ye nua bema abrantie bi e oye migration officer edi abakase ekobo ne sisim abra ne ye nua bema no ada no wadawruma asamo no udi akire edi koenimu ana akoye se mpanifo to anamon eye migration officer no wofa eye na adwese obeba mieti sasem no obeba mietna so maledi wadawruma kwasi ada wo she bose obeba no wama adwuade yentenika ya fena nya no na de ehu ne enwonwa eye ye nua ba Agnes oba wo ye police ni mati maledi wa so be kasa mati I introduce case na eye mati maledi dru ha na wo be kasa na wa kirim mati me manko ni maledi yanko yanim case number 1 na huri said ye di for kan ye no ye nua ba ma Kwame Gebra kronoma bo hia wo bo justice oforida pa kunadu wo ye immigration officer na hutedi ndi cipher wo na sabre wo gina da kamu a ono de o se wo immigration officer nti obi da wo tumi de wo mafu ekobo ni sisi ma Ghana na bia entimi nche no kwa order you court Gebra madam wa we na ho faaye ba ne kan ase ha mo koyi uti hetenso sesan no se wo ho ayefe yo se no pe baburu ana ya ma wo shinapo na ukosua no shinapo ukosua na ndempe yo pade ya upedi obi entimi mfoso ma wade fufu eno so Abraham papa sero ma honya ha anso sha up and down na ma nyina ya tetegu e de ebe pija me Kwame Gebra mijira ba bia mijina mi crash snap kura bi focus ya se asemo a me be kan ne naano mijina ho a minitro na naano moame pia ti Gebra boni to fa se de be ya dan no obi antiewa de wo kan ono so beti ase na waye my lord migration officer my lady migration officer I friend cipher no mami adwuma se menye mi obi a mitu ebula ene toilet adwuma me ya no ti odi adwuma no mami no frɛ me no me ne ko kan ho asɛm ma ni si 65 million 6,500 no de mami no o ka sɛ me mfanye bibia kopem sɛ ni nsuo no ebeba ti sa 6,500 no enu bi na me de to covet enu bi na me de to cement enu bi na me de fa paafo mom de ye bibia kopem sɛ obenya ni nsuo no kwasɛm na eno kwasɛm nie odi 6,500 no maame no me fa nipa aka me ho eno ma ɛsɛ sɛ me de ye abula ne de me to ni nyina de ye ama ni nya ni nsuo aw so nsuo na be busumi miensa ko busumi nan ana of ha frame say nsuo ne ba no ensa dam ma papa osakakra na ahono na me say me kire ne say we buru nyam kura no epe asi ti ko ma nsuo ntoto kakra nsuo yese toto a ebeba wasen ko fo ha dan ofie ho magi ni sika ne de say me ma nsuo na me say sa de a na kire betu bi ka ho enti betu bi aka ho sika no de ma ne de ya yusu enti no ompe 80 cedis me master no kura de mane mamiska akola na me de ne beba no na wa pe 80 cedis no de amasa akola no me de ma ho odin be ye ono so ate ti first day ni ekoi yekotu ya ma ni kodu enumere no ye frɛ na ofa o so yi ni ti oba bin shop to oba fia
odbe mayin ehwe na ni mama ni yi ti ni wie e ma no ba fie am fa sika na mayin o sa frem de to so mpire nu me sa akoi ni akola ne sa akoi eno so wansa am fa 80 series na mayin na me ya me pa besia na me de man ti last day be kwa ko wie adwuma no frem enu mere se me mla me wie adwuma no man nti mo am we TV no Gebra ne jina bura ho a ebura nini okay ye no sa saifa no no asiri fie na buhye eni ma me fie na otu abura ama na ma ayo enti eba sa no da to so me nsa na ye kwa finish adwuma no nyina ha no na numle no frame ka kire me se me nsa ma wie adwuma na me se me no ye nhihye bi se de bia ma akola na etesidi akola so do ne ko ye adwuma no amfa ne sika ama na ebu befu onti ase enti zo amfa etesidi sina me kan ne maye dia adwuma no mintumi meye biem ene nya me so no kurani me kase manka na etoro me kan ti me kan sa che no se sa na woka mate no ka te no to ka te no me de me nka me nim se bibi se wa chire anase se ti anapa me wo me dem ho no mo me wife so ko hospital ba me ban so ko school na me ne e ko 2 days na ma bre na me se ne student mattress bi wo ho me de to so na matre me mu kakra ti man to prunu ti me da ho no mo a fa ma de ho anso obi agbawura dem ho no na wo mafunu ekuta no sisi echi oba ya odu bom sisi echi to bom sisi echi na me ti mani to sa de bom second one no na me so mu na dem ho de madam mani so me kuta wo mani mo no so kutam de mani ya me yesu no obo mani so na me tiem obi kumio edan no so no edan bro enti se wutiem a ebe din se obi bete eti ya she ho che kakra be 5 minutes to 10 minutes ansana maami bi a oni mi opposite etintiatiemu no no oba abo awura dem ho to oba de na me ni mienu ekura wo manim e wo dem ho aye pre ho e na obehie won so ye oba nso nti ono so ntumi enye wo ma no e na papa bi nso sa boy bi nso sa beto so nti nipa mienu ni na bebo ame a omogie wo ma no efiri migration officer ni nsem to ogie wo ma no wie no ka kire me say o ma me 2 days ma me ni nsuo na obabie mo di tuo beba last week man kasa asimu yi okaso obebie mu a odi tuo beba my lord abebo tuaku oso odi tuo beba sa no ka kire me to kansa na misuro ene dan no so yenwie ye ntimi ne me yire ne me ma na wo ho atam so na me ni ahodi wo de bo me sa no na me ni ahodi nti na ese me sa bopa e mo me sa ko ye nsuo no me sa bopa chie nipa ne kame a me da ho no ese chie nipa ne kame sa ko ye nsuo no sa de ma no ofra me fie wura bo wa ba nyina akire no madam wo so odi tuo beba nti na misuro enti me sa bopa me fie wura frɛ no sɛ etuo no so beba ndi onya abote na ono aba behwe nsuo no ti me fie wura edi nipa kɔ hɔ kɔ hwe nsuo no e ma ye po bi ono so ye master wo ye ebula ni bi e ma ono so kɔ hwe ka kyem so ba gi me 2.5 o ya ti nipa no kɔ ye ma me tua 2. me ameda wo no tua 2.5 ni edi ma nipa no na me fie wura frɛ no ka kyerɛ ne sɛ se wabeye hunsu ama waba na wode bebo no ono so aka no a wada ho a wontumi ensole enti bra fie ni enka ho asem na se eduro bi kura na e beto de ama na se Herbal fo emi de mana hwe na just say ebula no kura no bi so obebo ho ka 80 million 70 million no onimi ni skasem bia na o ebasa no formally no o ye complain o report two case that day na ma krono for police for asote e di omo kire no me pa cho ono no ebasa no o manche no omo no afre no omo je number me ho ana omo friend say obi abe compress etia no ana ono no ka kire omo say wo adwumam enti Friday ana obebe fie that time so na msumi ni ahodi nti omo ma me police form some fan ko IBJ extra ni ni ama ne ha mo fan toto so na omo hwe extra akotwitwa ne sisi mu atie ana eja me call hospital ni ade ti me call hospital no Friday ni du ye no ade be chi Friday no me ba fie ne betwa me hwe nti me ti mani no na oni mo amorwe no abrantie Gabriel ne da ho no da hospital mo ono no ene police fo no ejina me ho si ade ni ba no ejina me ho si ade ni ba no ze fense Agnes ene Agnes ba police me ka so ama ho hospital ba ho e be hwe me esa e me fa dropping free police station wasa ba fie e be hwe be bia na me da na ode aba no e be bo me no o ka kire me se nipa na obeji aba no ode mo no me fa no mra no me twere na no asem me fa nipa no de ne koi ko twere na no asem ko twere na no asem ebu se nipa se kokko to a obetuma di akire nipa no ka kire se obekọ
na saifa no ye kye no ho na mpese me hu because no of abai no o se ye kye ne ma ne bail me de dem hu ya ne se hospital no she ne uniform a na dwumani ba akọ ho a o ma begina ho enti se me hu se ye de na tumu a na etoro nti de dem enti enu ni nyina akyi no ye yi wo no mo ka kosi sen ko mpata uska bi ye yi me no me busuafo no ati asem no anyo mo de enti no me bo mama ne no mo se ombeba na police fo no ye ne omo ba na police fo no ye ne se ye family fie ne ye meka tie kan emuaye bi bebe bia no ne de abere wo mo tie ba fie ne mabusua ne nyina betwa hia me fie wura yere mu nyina timu bi mpenifo wo ntam ho bebre betena mu bi tie kan ne mo fa ye ne se ono de wa ama ne manso twen enti no nkoma me 70 million no mfa me nko onfa bi mo ba no na onfa me nko akurase estro na bi je wa he onko pe abibiduro na ko onfa nyeme na manum ablofuduro na pese na ka hono mu fe ngusu estro ni ntimi capture mo fanto manum abibiduro na ma de adwa da duro bi ai ablofuduro na ma adoso no ntom ye abibiduro ka ho a ebeboa 70 million na saifa ne no ofase omunya ombenya 20 million na me ofase 20 million so de okogije ni mu okogi 20 million na se ed come to from a onu ni pa ya ye usei blai na eba tutu tata ya branti a oye na dwumo ya be ma ne 20 million odumi ntina se oni bi enti eba sa na me ofase oni bi de na yensan fa nkwa police fo no ho na enko ka jiro mo se ye be ka asem no amaka nti so mo so ye mpanimfo omo wo ho asem bi a ometumi aka ye ko police fo mpanimfo e chance omo se case no omo ko gina saifa na fa na sa anko ya mama ya me meka se omo gina saifa I want to know police from penny for bay mentiase Gabriel police from penny for bay si adini no one ne oba ne ka hu bi o ka hu bi o de ko ne commando since commandos na se chronom commander o de me ofa mu nyina ne nyina no when ne make some statement no one ka oba na be ma ne ka me ofa busa be ma commander no so ntumi nyina he obusa ne se ye ko kan ofie no ye 6,500 ana mo so mbema 20 no so emwa yen enti omo so ye mpanimfo omo ho asem bi kan omo nka oso ontimi nyina me mafa na ontimi nyina saifa so afa enti no motoma ye se ye ne an ko kan asem no enti na mo fa ye nte saade a ene asem no ye be ko court ti court na me no me ye ne se court no se se dem di to duro kura no ma na se dem di to aduane di kura no oni nya audi akoye faale mpanimfo yi mpa ho asem nka ne ma misika kakra afa show bi to duro no me ho to me ni asem enso ma kan bia my lord ma kan bia o from wa yesi o se o de court afa court me so mi ni court ho hoden we asini nti se nka me na nka me di eduane ko wura ne dem wo de ko ball na me ni bi sei na sa me ka bia me hye no se me pa na me di dua we wura dem ko ball saifa immigration officer abaya dwuma yeni sa me nka immigration for don ba ba yeme ene me bia betam ya ko wura ke wie de wi akora nka me hu bi da enso na me se me ni bi ni ntinu ya sam no se yen ukokura se besi bi atiatia won de be yon ukondo mpo se be ko police station wo ukondo di for my na ya hwe de estri no I for estri ni eni ya be ya ni krade e be de ni ehu na se ni sisi ni mu enti ni mu se de ni o hu kora we na manisi na chia asa de achia no we asini ni pada se ni ayi obi se wafa ne ho adi yo yate e be de mla no so beka nje se odi ba wo ba ye nyina ne se untumi nkwache ko to manso wan shaw ma hontom ene ka ma bo no ontua usikama abusuafo se de na no ye kan ye no na no Friday no saifa ne wofa ene na damfo bi bai obae me yetena asem no so na antentam said ya branti ayedi na akofa 40 million se wo de beboa na metena na me koje 40 million ma branti na de bechi ne wawu a na ma amwa no tie no yes bibi e kire no tini ye de enum se nko akoda adwene ho no afre so bia de amo kan de ewom na nso yenya besi ne yante wo nka biem to wo no ma yo ma dwen se
wamafa akwala no sebe woni obi ya abrante na bone pra no se osakora de tuo beba bebo ne tuo ti ase ye de ne hye ne nsa pio me na ho ba se na me de ba na ko ese me na fie me wife da obi nchen na me da obi nchen cause me suro me na fie fiti be da no me ba ha no me ko fie dem kasi madam kete super dia na etro me na fie se sai fa ne beba bebo tuo so agbadi nka na we no so no o man so no mu antumi anka nchen sa dia wo ye unua no anye ankoyi ana se bibie se ese ehu bia anko no so ntiama me hu ni se obetumi asa aba cause ba na kampanifo no so no mu ana mo ka se dia wo ye no anye ni ye se no mo ka bibi kire na kam hu ni se kam nua no kan ho betumi apo aba betumi afrem ko abusa me se abrante wo hwe se de wo kasa wo mpema nso de wo dia ni nyina akrofia o se me nua enti sabi saifa wo ya abrante abamu wa ti sa abrante ya enti edire na sese anyway say yenso ye de meba Barbara Sariando Amisha September 22 ma bena Nicholas Asante na nekua from Pon na nakosua Yvonne Claren Adia Ufuri Joycina na Jansa akosua bakwadwomi hu sana wo so abasubi me PS ya wo san me bodyguard na matade fefe shemi D4 free Ans Boutique Ans Boutique owo Accra Kamara Sanka Plaza mama me no ade a waye no enwa ngosi me birthday ya me di no next month tade am di be photo shoot ni nyina fa ho ka wonderful ndra o ka che me na che se na me aye me abrehwo na aye me sum no de tade ni pictures send no nye tade ketwa tian nyamishra wow patade casual wear evening wear dresses bags ni ade ko be kama ena o post ni so media mu si etiga ya na mo frefre no e de akran no a munya wo se di party ya na mo frɛ na mo frɛ e be de o yesa me ma akran wo wa no kura ku nim se me wadwuma mu wo frɛ me de asɛm tare na efe enti ona ne niam na ye kama papa ena yanti love aprosifo nyina ajere ma love anya na do ani kwa be barista nso kama ai wono so said birthday wono so be pama de kama pa de aba wono ne mani nyina maame ama echiam wate nkran maji atum enti ye ba na bedwafo ma bam se be asem no me de abo me pusa Spanish 3 combined koko pebi nanom na ye dia na ofana code no ana woni padua na amoamoa enti mawumi bi papa tew na ye kama na Spanish de eno ne ye no wona se ahonu mi ana to cholesterol agi ni padua na ba wo ko rantos woni padua no ate dwale ahun keka Ibrahim ha ba to no bia benya bi 0266114111 Spanish no Mama Faith in Ronkitwa Prophetess Elizabeth oni daddy Faith wasi enye eduro bebrebe yenton traffic him de odi shout tekra yenton go through mu yade kakraka bia na tuni de na ko hia ma me na prophetess yade be opusa wani stroke aka wato de yade bia ayamukro sasabro yade wo bo wa awu how diabetes ne ya wa hina makokobin enkraso tu man teku junction Takradi Anaji Police Station 0244583589 and 0275969415. Mama Faye Dawood Herbal Clinic. Dr. Dawood. Say yes, diabetes specialist. I won't be able to Kasemu Yadi. Dawood 360 ni Dawood 20. And you see a cry. Onum not in the 360 ni chichon sa upon what so when chino will post me beer. What me for so to me da no kwasem pama hoto ade che so a waso ya waje so krapa ka ho 0241244012 Dr. Dawood Ghana growth adwuma ye fafo no fa pipa no pen wasi unfie ni dunum jinamba akopeduase no eno an se Ghana growth betutumika ona TV sanjuma adisua so na ema uncheche Springboard ni Mastercard Foundation for Sanu adwuma bi 0308255775 Prophetess Nyameche Basoa wa bina bofa wotrasia wasi nyame mtumi waso da so da eba sa hwe no
yade wuo bi da obi a chew ehwe o je ho anye obi a chew miemia bibi be da na ju oni mo nya abro chinkrata sem obi ansa kan de o de akwa chichire twi court sem bomode frɛ nyame direction nyame che enano woman nyame cha form so ama wo nyame afa nyame che so ama wo manyinsen ne maame de bi mu scan ebet ekyerɛkyerɛ ni enti onyame wona makra ne so ye adwuma papa enyina ye bewo de nyame ade abma no eye wo a doctor yi wa wo de kama wo ye obi a wo pa wo so watwa bra yen kwa chi nyame se ofa ne so ama wo de yen kwa chi nie enu nti frɛ nyame che e wo 0535 897699 mo a mo pesa mo boa no the TV program na frɛ no esre 0535 897699 e code adekufo no wa e mani bibi tienza panko we eye Boris B enam papa fie cloudy this time eni di basabasa proudly fie akoko ndem nipa nye eye organic kama anu so no de ye nkrefo na ekunu adaye halal fie de and it is star bia obele high street so what's market center Goku trading every more honyina obenya bi 054 44 44 05 44 53 BBC was proudly efie akoko Joy came roofing me ko boda so enso na ebe June July me pa chew me ko boda so mani be true me na me ka kire wo wa ye re-roof bo de na fre wo mu wa boso dada na ntutu mani ntu no me bon fofo mammo me wuro wa ma free estimate Joy came ana wo mu o se pre kala coated X150 kala na fe self cleaning properties supreme concrete product allozine trusses problem ya ye ni nyina ka ho no leakages no rashes no leakages was no rashes but what they know Joy came no rusting says the enwe na chene Joy came but irritals allozine nyina ka agita no rashes agita Joy came osi nyame bibi wosoro maninsanka kumasi ani sokoba mpame any police station there and 0540125816 we International Power Praise Chapel Prophet Kingsley Jensen Bible no kwafo what the bench she mama me see be ye dia bo ye ma show adwuma be na awale no awade be ekuru no wanya akwantu na ayire no ede na opese adwuma no ebe ye yi usikasem abranti obo abrabo wo be boa wo be boa obi krasa ma sika wo betia ma ni nyina ye hwemu bia na wo ji wo ntua koka asa bodua enu ka ho o brada bia no ye ka anopa babu no kwafo pem awia prem tobre Friday eye enwumre no nsia kopem enwumre no wɔtwe ye mpaibo chencheche wona nyame bie nani na wo fa no so yesunsun dwuma wodo bebre kwasi adanso anopa no wɔtwe kopem awie anopa du baako ye Santasi Jericho go filling station Freddy 402439997996 and 0500 550 222 Edusa Herbal Mr. Mami Edusa no mami we osemi mabeng sedi kokuru ntuma oto sedi wontimi nya wo nan we yem kekawo bema no do so da wo tiem de akuru ni pebie mu no no mbina wo na juma te se ni busta Edusa mala to malaria say how the Edusa ointment na tru ni pedia baby e to no o mai mu baby a sabeka bi 0500 110115 and 0557 009824 Leicester Ghana amwase bosume na so heavy flow bomode ne ko baby to eno de wa ne fa mo emfa heavy flow na achichi sa de na eba no na aboa wa ma pint liners uwie ya no wa sign the bag ya shem bam wa hu de ya Canada bi obia respect oba ye fa de ye wo 030235 and 0501390337 okay cha baby o 2 for statue no obenya no atobi bishop apemprade 75 kope gold minu akosu adua kope silver fagu komu abiaba fagu asum fagu nsa ye bu sisim ne kwa de na ya na mani gozo ne kuku ye buro sa ma wode aba kotu biton sam ketua kra adidi bishop no wasemi wa pemprade kama bishop oko China
Osako faniema bebre di apa. Wodi gu ko, wodi gu nsa, kawa wodi be hye, wodi be sinsi ho, ni bo fofofo. Woni ne ba santoa, asantoa nso pampa so jai nanu muti sei. Santoa ni nipa ho kasa yesram, ko no mko tubi nkotom. Ne be bo am papa. Ose friend was 0598 585219 and 0554 304135. This is a champion. Asem no na edwere ho. My lady. It's a grant and component of the other butcher, the which you know, I'm the same, and I go back to see. And I know by condition, they say, as a sign, about the time. I'm like, I know. Now, I said, I go around to so, and he said, a brandy, I read a cheat and say, only be. And until one fan court. Now, Sicano so here fire or just in the court. When it be, there be Mr. Champo, Mimpo say, yet the assembly court, police for Mochi Nipano. One is the Mubuqua Salmon at the court. Namaka say, ye won't see a Kojina boy, and it will pass a court. Hey! Not yourself, immigration officer. Just all some butcher, a brandy wayana. If we are seeing a couple of boy in Yard will be a Jumasensa, and Nutino be bien or yet just will be as so as will be. Now, somebody couldn't say, war ban, papano, a brandy or fire ban, was seen what I saw no air yet, Juma. Then a booby or honor and could boo a deck a crack. At least no Kawan Timiaman, Cardiac, you bet maybe won't soft money. And swinging our win, the near goes to say, will be Tanachi. That's when you can down and say, if you are CBB Sikwa. No, be also Babbo be to the other say a crash I feel Baby with you. Yo, so I want to mean into me. No, be a problem when I could say, or crab and by whom no. Mr. Champo just say, what proud be and said to me, I could dress me bam with you. Which is about the Canadian. Send it empty. Ebi nso nke yabusu di anka wono so chata de kabane so nanka yawo na to sunyako ponti ase ebe ya adwuma na no abrantie baaye woni ne yire e baaye na me ka no just one send life forever it has some say mom de entwa one send life abrantie na ne gie nyina wode betem we ase nyina say bi ade empeja bie mu kra sisi ni mu akyemienu wo hwe etre na emu awan enu ti no eye kana aba beto ente wo hia no ne make ne say misramo munye mu from dia wate na akodai ne ho ento na asem no awe ho oto nya wo sugu ne yem ka brantie die de ka de o kan ye simple o se me nua yi hwe me na me ho ntome na me kakakra me bo etua ma de ma me de mitimi nkotwe manson na kura de a nipa no egura esua ne sisi mu ate abrantia ne ho ode o ye adwuma Waba ya de so abeto Ghana for so. Yo, ante parena. My lady me da say, the American akire menu be ma justice ofori da pa ne say. Bra, hwani ma biye. Na enne ne ye ka ne say. Ai da chi e be ha wo pa. Sabi impredu asa wo mafunu ye mfa mo nipa. Sabi yo onye bo ka ne say. Eburu egubotom ne ye de wo mafunu akoboro. Eti sa wo mafunu na wo twen ye na wo de kobo owunua be ma na enne sabi wadi dem no ka hu se daache wo mafunu no e da ho twen o eti se wa meye wasadi esese wo ye ama brante ne aho anto no ama wa mpadwuma ama na anya ko se wadi ne dem obi a ono akuta ne machines a o kan se ono etu form ema ensuo ye de eba enne wotefa ako a sabi nante ye kora ho woden ma no na emom tie asema ye kan yiye sabra na ye ntena se ne fa yiye ntu yiye ko sabi obi hia ni wa ono wo mpane ho asem enka wo ba na ke atena se sika na ese wo de ma wo de be ma no na ese wo padwuma so ma na ye ko se what ese so tena fa ako a wonya de wonya adwuma na emom sa asem we ya America so ma mo de wo me fa nsa ba bi ezuo nka sa wo mafunu na wo de ko bo abrantie no sa wo mafunu da ho twen no ba bi wo de ko to wo ma ne na ho asa yire wo sa ye de yo dachi se wa meye asadi ese wo ye de ma bo yi a dachi wo mafunu ni bedi na chi na me ka wo fa wutimi furo abrosan yi ba ye ma ye tena ase ye wo ba wo de obi adi wachi ka wo ba wo fa wo ba so ko be ka wo asem de
yema efiti fiada di ebesi ene edwo ya nti omo kwa akra no msa akọ kansem che police fo no so omo ba yen yesi police fo ni suo de be de ben e ma Grace Thompson no ebe ye oduo mimi ye bi ma no so ye bi ma say omo ba say man kasa biem because minim say ye no so say ewie ye bibia ya me kan say eye ofori da pa ebusuafo montena se na sem we munwini ho yie na de hesa mo be ka kira ye ne abrantie no ne ye na busuafo bia no momra na momeye na police fo no so ma me ene na me maba police station abeye complain na mini ho me hu se nipa na wadi me demo no ye de natum ye hu ye me hu ya ne se ya beli no ne beli ne sen si en fan ko fie ne ko kan ye ko kan ya kan sen de ko so nyina no so ma me de mimi mu no be ma na em so ma anche no boy no ma anche no ye tena ase se ye be tena ase no ye de ya kan so a maka na mi busa se o man si o mra wom emra ne sesei sabe mpraduasa so obi mpotimi kwachi akokọ ne ye de ne tum mfie mi yenu dia ene de ono so atwe wo mafunu e de akọbọ ne nua e de ne dem no so no so sai ne mra no ye den e ka fa ho ne mom ne me sre be ma no e kan se justice boy kire se wo ma mi nsuo no obetu enti ma me ti de ekoso ye wonte ya na justice ma me abrantie na obetu nsuo abula ofie ma wona wonu mu nsuo sesi a eba no oba be ma ne se wonte wo mefuna akọbọ na ma be ma na didem abemu ano enti ma me yesrew mo nyina mo fa mo hunyim na mo mbra na yensiesi asem na be mai ne ho entono na emu oya so ma me difo ya pese me ma omlenti no yema power entenase na wo wi a wa mire na aka ni nyina unka nchira ka chire ma me se me baba ko Maryland de Rama amponsabo am odini birthday pictures aba me de amanity we dey late nye late on fa enka ho ma me why unka nche mi rak ka chire o se ene se de me ho ayefe no na otwi obehye dan de ntoma kan abo ama no abro no wage mefri ni nsem because o hwe abo ama me se physical anwode aka so ni bi na me se bo ama ko anu tumu na wan rak ka chire krimu do wa power because you ya enko empachi ma me da wase yede nchia ebema wahwefo ene watiefo nyina Power Specialist Herbal Hospital ena Samre yede edro no power de otia ne chese hepatitis nsem the award winning hepatitis B Herbal Hospital eho ena yede edro no yade yade wo hoi eba ebesua ede nsem bebre ena eba ebusuanom emre bia etwemu emre bia yetete hepatitis B na yenim yade kro ebi mutena ho de mu ayam hyehye eko ewom ama menuanom nkoto bi besi nne wana ye mobo ebesi ne sanse na won breadwinners nia okọ edi bi bafie ema wonya bidie no wenne wa free wonsa enti yetena sese yeto ye bo ase na ya kyerɛkyerɛ yade enum na ya hwɛ kwan ya befa so a ye beboa ama won so wanya ahoto ama nipadua no SCP esita enu nti no ye de kyerɛ kwan no tudwa ansa Power Specialist Herbal Hospital no ye wo Kumasi Feyase de wonya dru na we say ubesi wo Aduaya Junction ana Jespro filling station a ye si wa eno ane power ni ye wa abrosan fe so a ye wo ho na ye di edwuma power number no 0244 544 422 0244 544 422 and 0200 383831 0200 383831 WhatsApp line abrochire for enemo a call ho eyamodine mom kay WhatsApp dia eno no 0555 7978 78 0555 7978 78 ebusia hepatitis B ene de nyankopon ayadom yasaje award ni biem me say mami akosi edi aya o se eno na wa specialize ewo ho de owo tumi na owo mu gidie sa oba sa o ma wo aduro ama wo ho ato befua no hepatitis B eno na sese ye bo a obi anim mame akosi aduaya anase Power Specialist Herbal Hospital nti say hepatitis B ena wakọ hospital ena ya ka kire se mame ye hwehwe wo moja no mu wie na anase ye labs ahodo ni nyina no yade aye hu no hepatitis B a eno an se wodo ani be kire Power Specialist Herbal Hospital na waja adwendwere adwendwene biem me so se ensentrene anase symptoms ya me beka ho asem se ebi koso wo ni padua mu a na wahunu se hepatitis B a ye ka ho asem no ebi na eba otaate yawo pa ewo wayase etore bia na honam ye obasabasa wano malaria dura enko ice fever asa wodo asa wani subiri wa me so yade no na ebo nkae ena wodun so gu ho no ma oye oba wo ye bema na eni no aye dark ebi a aye se coke no me se wani diam nya obrasiem se ma yade no
emfa wo nkɔ ensie do sanse ene de power specialist adawroma yenya yade no anu adura me say award ayeje ewo yade we say ho no eboro adwen ene ntiase so eduru ba bia na wanum ato efie ba na eba wobutimi fno abra woni aduane bia enso na obofono na ofe ebi wo kra na wohwenim sebe ebe so ni nsuo saa ase tiade kakra bi na eba ensankyerane na eno no wonante kakra bi ana wabre woto ho a wonya adwuma bia na enso na waposo na eye wo ya power se brai na yemfa wonfa emfidia hudom da bia meka se wokɔ hospital bi ekoye complain ma doctor na doctor timi ka kyerɛ se kɔ na koye lab na bra me nhyew me ma wadura ɛhɔ enana no akɔpie apomden anase ayaresabea efie wonfiti prekope because onye magician na woka obobo ne tirim ehu yade no edisa wo ba na wo se ma mete se ye ka se bia wo dwonso na eni yetuntum waposo a enu an se omo akɔ lab ɛhɔ ye nka nkyerɛ se kɔ abonte efie wa because ɛhɔ ye hospital kasia obia ebedi apomden efiri hɔ ɛkɔ eba number no 0244 544422 0244 544422 and 0200 383831 0200 383831 WhatsApp line no 0555 797878 0555 797878 enye hepatitis B nko na ye maame ehwe yade ahodo bebre ewo ho nenne se problems aye fam bebre pa fatty liver obi anya hepatitis nanso onom nsaka ho obi kura anya hepatitis nanso onom nsa esawe prekonam enam asade awodo enuane asade ewom bebre eno na yede ayi aduane ayedi eno nti obi wo honom a obeba no oka symptoms bi a mechi kasa ya meya mekokete so amintimi na mefu emu ayedenden sabe bi wo hokra wo se mintimi nya me na ase peda wo hwe nipa nanimu a wutimi hunu se fatty liver ena eha no eno ti se wutie mi awiei na onso kakata so a wuntimi enna wona ase peda na peda wafu yira na yira fo ni ekre power specialist Herbal hospital na yenhwe enyenhwehwemu se wo ba na e fatty liver nko ade a ye behwe ama waduro ama wo esane ama asumdua ba yade wo eye o se wo nkɔ ba bia na enso so wote ho na wo honam eje wo se etwe wo kwa achi na etwe wo sisi achi wo do nice wa ensia ba modern afo ani kire fe yi ase akoso ya junction anase adua ya junction Jasper filling station eho ukana usia uton sabenkum so abehu se clinic na anase hospital kese pa esi wo fefefe ye wan kran so kwabenya poku ase ACP kwantempo na so ubehunu power specialist Herbal hospital ewo ho Sakra den so Anaji estate ye ne MA school no primary ho no ye ben ho no mo a number no 0244 544 422 0244 544 422 and 0200 383831 0200 383831 yade ahodo bebre na ye hwe ene nyankopon fa ye so emma unya eduro ewo ho utie me woto ase aya na ta atwe pa eta so na kokom eno na broni se sciatica ene de sciatica ya we first na eyi ye maame no mpanimfo se wonya firi aduasa 30 years ekwa etimi ya especially apemfo obabi a watimi afafro awon wanhwe wo yie pe sa yade ebetimi abesuo enu nti sa wonante a enyeye wonamu ta hyehyew wonakokom ta hyehyew woto ase ta atwew pa eno nso oba nyankopon enam ye maame so ebema waduro ema sa ohawo ni nyina afiri ho ama won so onwa to bia na o hweme na wotie me o kasa ho baabi atochema wonan emu abu wonsa emu abu okon kase unompemu kase num baabi eye wo ya eno so wode wani kire yase ye honom power specialist Herbal hospital ubenya apomuden ama wo ho ye bema waduro kama ama okoduru fia woni abusuani nyina ani age na yade bi te se osa ye funum kro no nso enya asam koto osa betna wo so anase eyewa untimi ni di untimi enna yade a ekom do a wo huna mane udidi na wo me so a wo huna mane unum nsu a wo huna made obeye bia eya atete ede mani padua no eno ntime ka kire wo se wo ho na obota afono wota afe ofe kura bi wo ho no ma emoja wom obi timi jane 910 onti ase obi nso yam timi tim onti ase ebi a na eyafunu kro na ehawo obo ano taare opa wanu adura na nso so sunsun no de wanu bi da bia eyensonson da bia eyensonson na nso enko ebetimi aye osa enu nti brai na yema wodro na apomden no entimi mra na enyina ye na ne nipadua no eno an ye de kɔ na ye de ba afe eye kom
kompon so a kompo eno ene power specialist nyankopon ye wadom na obepie honom a ye be hyew ama waduro kama afi product ahodo ewo edwa so product bi ti se jirikadri be ma sebe ukosina ni mu asisi a na wo esane no obomoden na obowra drugstore bia obenye bi afi adua ya Herbal tonic no so umoja eswate ya no wani su tayo otum obowra pharmacy shop chemical shop ne Herbal shop bia obenye bi ato adua ya Herbal malamis no so typhoid ene malaria edro tatashia wone bi na wonom a ebeboa opa ena afi cough care eno so yo bi a wabowa ama obo oje ho a enjia obowra pharmacy shop Herbal shop ene chemical shop bia kasa ope adua ya cough care Herbal mixer no na yenyi bi ma oho beto ema asumdwe aba ye kira kwan no biem ye wo feyi ase eputuoja kwantempon no ofuka ekwa eputuoja kacha driver no mesi ewo feyi ase edua ya junction anase just blow filling station anim hope enkran memu so ye wo kwa benya pokuase ACP kwantempon no eso ena afi takraden so anaji estate ye ne MA primary school no ena eben number no 0244 544-422 0244-544-422 and 0200383831 0200383831 WhatsApp line no 0555-797878 0555-797878 Madam was sick that's it akosu adua ya o mami haba kasa wote kan ho na kwadwo ya hwe give us P capsules eno na bema wa yetim kagya nsa wate abegu bema na no uduru sia ni mantumi mo bra pa bia jo so emu ye wo ya ebebo a pa give us co capsules nso ya de ni ko ni ayo tim fa pino na fa ko ni bomwe na emwa give us about me shade malaria typhoid dengue wonu mu ato no so be fa give us GC me shane capsules no nensa wana atiagu ba ni obema no ho enko na ho so kitimi nya akọ na odofo so 0543 222-470 Piwak 3P garlic mesha ka ho kope bi no fesu ka ni wo fesu o ka ni ofi oni ebuso ni nyina enom 3P garlic mesha de emoja ji oni pedua na boso wofura ye kase ebitu ase abofura jo baby eto no bia 0248928824 Obo Herbal aduato adumanu fifre 30 me pa chocho me ka ko say ya re ne se sen eya na ona no say na ona sata pa ona mo aduma kakra bia na wa na wuti woni stroke akomo infertility preke se powder ba pemfo fegungun bi wate abomu ni etu so she de ene wo wafa no bi baby eton baby eton enuro bia benye bia be say ovarian cyst na free ama usisi yade enso adwa yade be dwane fi 0249761508 TIME before TIME every time ka ho ko pe bi no sandro we die bisi tuomnika na bebo ni pedua no ama wo so wonya ahoden agina wakasa wodjuma so na wotimati bia di malaria no de entonto mo mfani ni pedua ka ho ko peta time HH eno de buo ni pedua no etu nsa wase dwiba cross kan ona ho bon to ene ne man ko ko yi ka ho 7669 na eno so intimi MY we express group me kwa brochire ne ye me wie ya me coat makofa ahye na me ko kan Canada Australia me se wo ye nurse ni wo ye doctor visa ni uti wo ye teacher ni wo ye driver obia do be ko wo si kanso wo ni baby ye be boa wo ni passport ye be give visa bibia dia ma 000 express group 448 D4 my lady in fact asem we eya asem a ehia ye yi papa ehia fo huna mane eno na me ne dosu police penny bi din komo Florence adade ewu abu akwa na me kire niam bi a ekoso system nim se ya mo ye ho a ye de bedi yen because ye hu police ni a ono so be ma to a kire so abori tropen enye nwanwa ye hu soja ni a civilian for to makoto a kire so ai dai ati na kunu enti kayenua ba Agnes to
Thompson na ka wo de ka wo ye batan emmeme nyina kutawo because mu yem ne efriba eti kai de nim se mu wo abadaye na mu dwen nipa ho na Agnes eba ne sei na asemu da ho bepem ne because o ye adwuma o migration na eti ese migration ne bi ekum nipa yen kanasem eni won hwini ya ebedum le bi no duabo no enfiri wiase o mami hwe se won hwini ya asem betima to no won hwini ya wo dadam wo be brother dem ne watete hyehyɛ ma ye because wiase se won ma yenko ntwankru a wontwanko du da Agnes wo beti wo mako boko brani sisim wo nwie ne sika wo kofa na yire wo kum ni ba wo ntonto ko jane so wa ye na dwuma wie sa anye ye mpo a eye wo mafunu o post ni Agnes Thompson ya wo kro no barrier me no kasa me si se obi ye odwuma wa nwie obi ye odwuma anye ye me pacho eye wo mafunu enti se out office wo na wo bia bonten na menro de obi dia babo wa eno no bo process asem to court ana de be hye ho madam si nye tumia on si nye tumi pa de kate ni peduamu a mo me nya hanta sa mo me enyiyimu sa nyiyimu wo ya Agnes wa ye no wo mafuru no wo so eda ho twe no enye wa dwe se nko na wo ye ebia wa ben anankwa na bia uyo police ni anam yesia di ni ntino obi ntimi kamasem one day e bi krampo a na obi so efa ho adwene de wi so ni peguo no eno na wotwa nya menua be ma taxes wo foli tapa abrantie kasimbilay Allah Allah wa head wa take dia wa jamaa Allah wa kalam jamaa lifil wahid wa tinin wa talata wa gabil kalimwa enta gabi kaba enta kabi halia enta kabi sinia when enta MC huwa kabal enta koma sota enta koma mudil enta koma miskin enta koma when kasimbilay enta huwa kalam tol ma diri hiki enta diri hiki ala huwa kasrenta no bi kai ensama enti sa mu nyina mai bani ni enta huwa kasrenta kasimbilay ay maladi eni me wonu mamu ya adia wo ya no betimi de wo ni wo hada brawo enyo adwe se nko na wo ya ba adwuma ntimi ya ba adwuma bra wo betimi hye de sika wo minim wo beja wo betimi wubi wo betimi hye de ababo bi wo betimi hye so ko bodua abrante betimi bodua na ne wo fa na wo ba ye no koko sia dapa ema me na busia se owuo enya mai na mom yade akadem makobrane ni gu no hono enam kwamu ba mun kan cha branten oye migration officer no ye de ebe ye homework said ye mra ne sitie ba hu asem so e hu asem so e ye wa brantie bi o Ghana no obi ye pa satan crow from on ye digwa wasu obem o wro ne pant o wro mu yiri no one ne da woni panis no obi antimi nko nanim sa crow from haya wachi no afa woni pam me say mintimi money din because ni papa police ni kase pa ba be chiw me na mka chiw abrante tablet to no de si so a wo no girlfriend and na girlfriend ho odin ne ho fa malady obetu ganu mu na wonim wo dia go to be rom nim say na abrante no way da pa abrante no way wo etiadia wo ye ne no wo se wo so dache ebetimi account pa etiabusuafo a moti ho na wo fa wo akasa wo si wo dia semati a wo ba ya tutu papa so no papa hye ne maye sanka wo dan ya wo si contract ni ya ni so mpema nso peka kebra no na hwe me na me ho na me kom ba bi e kanya somdwe adani ebo si akọ cipher ye wo pictures wo ho ba me sa pictures no eya mani hye da anya ho ya na ye pa ayeni pa ye be nyina be tena na ya jojo na ya hunu asomdwe na kame se wati utunu mu oh yes valid na patapa ni pieto ye de mra ene ye de be wo so mti ye be se abusuafo no enne ye akoso wo tena ye be ye niema wo se ye dulembrem ba hu asam de ye be cha brante be because mama brante yi wa hwere na japade ye
Wabrani bema senanim enso du so nya dwuma. What so say? Si waji 1 billion kwara enye wo mafunu. Enti esa branch e wo so no entra se babia ne wo fa no babia ne mami wo babia branch ne bia no hwehwe mu kra e wo abosonso. Ko pocha kwa nye se cheboni o babia sinipedi boni. Wo yesofo. Malady Yesu tuaba o. Me bisa se Yesu tuaba no. Ka Yesu ntimi fo no nka kire e so fo se mu bie. Pedro kwasasam no Yesu mu se nkrofo yi e wo mu ye kwasafo. Se ma twa benye ye. Eti eturu bia mo munya hantania pesemi kumnya. Na dia aggress ye sa aggress we se nyame adom na uto ye fuade pa ama no na one ne ho a. Obedo aba police station say mintimi ka we asem. Osinya aggress the car commander na ne car asem. Ye de nim se CID ni. So na on na on as case ni one wanti ye nim commander anu we wonim commander no. Ebi ko na station officer. Eti ye kan se mum tu wana mon. Mi ko mu oya. Abrantie badu obu ni pa. Wonso ne sisinti ai. Mo yanko computer so dwadi mra na ebebo abo ho akwabe miti asana ne boma mitechi ma itaku ano asana onene nkola hamdia nyame nhira mo wate mama me ho ayefe mani mada ho pa yanko computer so dwadi mra 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540-311-311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Why you getting reading, asking Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedi Sisi Yehu Esbejem Emi Yenimunyam Dead Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches any space na wodo ni nyina Bishop Jewelries yenim ne fretiti wadi somade hu jadada ai wono no dido no etson ensomade say wedding rings, engagement rings, dear pia, you want set wo and you want bako Bishop 75 jewelries. What's the woji aware? Who is sooner? Who ye kojiemo? Adibia, a mao pani pem, one sisi muti. The other best was the other bet to home, the other bet to one sack, the other bet to 9. A jewelries dear, a abish kumase yewom room plot 17. At this year market chihuahua, Abi Plaza, a dankesini, a my phone anymore. A juara kopem memenda anopano nsia kopem anwumre no nsia Bishop will be mo amopane dodo mo atu ene bako nyina say jewelries dear Bishop 75 Enterprise Freyen 0598585219 na 0554304135 Bishop 75 Jewelry Bishop 75 Enterprise dealers in jewelries Bishop ye wonyame why you getting reading asking middle nanda na wote ho a waya stiff sano ono kwano no jama wa bre akos senior mensane me na mu twetweme no emoye titiriti mentumi ponsore ho na enwanwa enma me fidom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture emma moja edu mofusi
sane no echi natural garlic papa bi ene edi aye aha na no na madam Fukofimpo ka kire me say work natural health for bi bidro bi omodi aba ye friend no 3P garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya semketoa 3P garlic mixture wo kotojo ne waposo na asori a wo complain no sa wonum 3P ya ebejane se hu edro yi enya mapemfo ema wo ma wo manofo anase nkwada wo nya mfie dumienu FDA agi edwedie nkratoyi atum 3P garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P work e 02489288824 and 02010000021 Tell me for come some sign and a mirage medi. Me say one was say nipa so na me di. What make me see come from crowd mo fa bi. Hey, you are secret the woman. Na urawe. Mira ko, let's go with the jam some from Madonna so. Ko ko bia be from mo fa. Right na ye. Na munti Joy Chem Roofing Company Limited in Ghana. Joy Chem Roofing Company Limited. Omo na for the platinum bond Japanese aluzinga. E dey ba man mu ha, ye dey bodan so afanan baby a. Wo da hwese ye bodan bi so ha. Papa Joy Chem for mo Ghana ha. Me so mo Ghana, mo mesi na me kwa chem baby o factory. Joy Chem Roofing Company Limited in Chensing. Say the go down so no leakage, no rusting, and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chensing type BB, Southlock, IBR, IDT, and Aerotiles. Now I'm say a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want memoir for name Bia and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka Abode ade tinema no dutu no oba mi tini kura so wa ayo senior me dey ade adan Herbal product I am ti de bia me na no mu no chef dan Herbal product we dan extra we wonu ma wa ho tutu ni na ebeja senior na misisi ni nso e misisi o ene o so problem there senior o see dan okay so wonu dan okay okay sisi ya we ni na ebeja sa we dey nyame sha come on do back friend dan Herbal tonic wonu ma duro minum pa na se na mtumi ndi na mtumi dan so me nie bi no no o chale me taibo pa sa sia dan fight okay na so koko ya bi betena me so ma me je me ho enje mujame na amuja nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntenase na so me hia dan fight okay aboa me pa yini na from my team madame ho sine fifi ti as that tell boy yeah Enre oba pemfo oba o ma akwara nufo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo Herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adebedie nkrato yi atu So what about what your papa bia na mo je mo chine se be ma we. This is my secret. Give us P capsules. Pema wa ho din confirm na want to me bread my din won pem. Give us P capsules. Obedu ase mama. Ono ene me lawyer. Etu lawyer no na she obotom. Are you from? Tete na pono pe mi si ba be chia mo a ese ni die. Musa no. No. Me na fi waka wo. E fa ni give us co capsules. Say yes ya re na wo so. Ko di di wo ni pedwem woni na wo posa amaman entimi ma wonja wo nan yi. Wonum give us co capsules a. Wo be free. Lawyer. Give us co capsules. And give us P capsules. Hey, and give us free. Chinasuma capsules. Meme wadi fiedun watwede kronkwa na efa give us co capsules apemfo abatra wo mo manufo ne nkwada wo ne fiedum yenu nka ho Brakasa ya aduaba won so a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hienye pa enye brakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ya brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afiri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako
ɛwo ne nsuhye yɛti anɔpa ne anwumre wɔbrɛ a wɔdidi awie wobɛnya preke powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong Etufo mfrɛ 0550 19 15 14 preke powder aduane san yedro FD ahwehwe san kratoe mu agye atom ati oish honey and never surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complain with sisini kokoa epe ajiwakade eno hu dwaka sepa na ne nkodi brew eyema mani mema eyekoko ni sisi yare droke sepa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma mema jina brand na eyema na Edusa ya wasese me brabo we Sudi maybe come on mama adwamo what dance ye aye chuma it's a living testimony kone kwajudi ya dan sunray obie timinumbi aje sa penfo kona wo man kwada no fo ene de onya mfie dumi FDA age adwade nkratoi atom ebusia ya mama kwa aba na adofo bi di wonu ma woda enti ese yebo wo ma ba so ye ma me Francisca o sei agosia du fie kronom kirase ai bi je fie wura no no oba akosua sister penini ye Sompa Nkomo yi ni fiti ase abepem ba bi adu po ma o tie akira eboa ye honhom ne honamu a agosia du fie ka ho nyame hia no papa tie akire nto adwuma a wo ye no eche pana member o tissue iso ena wodi na woda yesire nyame enhira nkwatente anwodin wom sede wo wadwempa no onyame ma no tuntiri mu papa e fa no nyina emrem hooray oba akosua o prophet pansu ni yenya yesofo pa won cry ni bo town ene pansu di na woda anenti ai ya chini ofre chimkade timidi mu pa anti pansu di na woda ne esire nyame pa de mano nyame nkoso ama adom ne nye kase no mfa ne so nya adasa ene nso pa di na hodai echia no e ma ne trinkwa we ye me ameba erama bo amamponsa o Maryland enra na erama di ni birthday happy belated birthday sweetheart I eranso me ba wo Maryland no a ye be ye ayi no be talking timame ani ti ne rama di na enra no di na woda ne ho akono se ti se nchina mu no ntera o maame eni klini nyina e wehye wate onyamisha ani touch my for ya mon kan che me maame ante abrafi ensuro yere se me chia no ante o te se mi se Kristo adom ho ye mu wa chepa erade shall p case number 2 patient Ashley complainants eno na di for hunu bor me pese gu ani mu ase wo fe so ayinkro be man to the Halifax fosu wo fe so ayinkro eno no so wo what day you called patient? Yes, my lady. What to say? We ba to nyame adum. Yo, oba, your Bible, your Quran, you body be focus ya snap dey na ape. We ba to me Bible. Kon ya sorry. We ba to na me ko presby. Ah. Ba to si are. Na sorry ba. Where jai? We ba to. I don't know jai. Oh. We ba to ya kwatena ingro ni ntimi nko obi. Oh, mesro. Basre pa de me ma wunyai sa pomodin akọ why asode ni mu ode peja babro no kosure bodi eya me patient Ashley mi kura me sem Bible sa sem wa me bekan no kura nko a ni nitro onyame boa me oda enko edi asem na ade abeda ma me tuksufo ni bia me pa cho misia ablanti bi mawo debi amisia abranti bi odi awumu ashiri odi awumu eja no asoreba onyame na oboafo hey usia na wei
Me ba cha na me hia adwuma o Bronkom. Me ba cha eno so ma friend. Okay, na hia de adwuma. Ba cha me hia trebo. Ayo, na hia blay. Me ba cha afie bem. Ba cha 2013. Yo. Me ba cha o de to manim say obeso no metana. Timi ya na me say ne ya mesi sun mene number sabasade. Kamene ntena. Na me de to me ma me anu so oye gudu nkwa na me ne. O ma me na ne bayi. Me ba chan. No so wo akola wo sua adwuma ne ya na mo de kola wo sua adwuma no. E ba ye waboduku di akire. Wan kwankwa twempena. Akofa ba akire ho se ne ne dam so no. Ai. Kasaba fefe. Me ba chonti ono so de beto me ma me anu. So no bet. So no me betana. Ayo. Me ba cho me na tiwa na me ko fa nyinsen. Na me pa cho ka cha me se me wo me wu wi aba beto akora ni bi no aye me ho. Sata me wo sua adwuma na po. Me ba cho da bi. Mo. Me ba cho o de beto me wu wi ye na me nya 40 days no. Na ba cho de beto me ma me anim se o be ye me ho ade. Mo. Na me pa cho me ma me ka kire me se be ma no me hu ni suba na me se o obabo am ntime na ne betana. No e de adwuma. Me ba cho e fitani we adwuma mazin. Yo. Me ba cho me ne wali wie ye no. Me ko sa ebon sa me se koto am adwuma no so obo. Me ba cho ba bia me ko hia adwuma na ye wali wie ndi boso me miensa. Obi am sa ne wa adwuma mu ano sa ne twempena o. Obi a one ne wa adwuma mu. Me ne wa adwuma. Eja o lafi akola. Ano sa ne twempena me ko kan ye no. Ano obo mi ha. Ano mo si awale asem tu di anya hwe sa anka ne yentana. Ame pa cho me ne titewa waje ya sase wa hinkuru. Ana me ye na ya wali me ka asema tu susu kakra ntino. Ono so kakra on famla ne yemfa nkotwa blocks ne yen shadan ni bi. Obi ana usu adwuma no ye dan nya sika tutu susu. Ba cho me su adwuma na me ni me sika ni nyina bi wa me di 5 cedi ana de aka no me de atu susu. Enti me pa cho no so ye no nya safo. O tu bi de so so kakra ni ye de ko cha blocks ni ye hye ba ko ekotena. Me ba che ekotena ho no nso no. O sale a e ma asem no ba we ti no be ko cancel ebro. Me de me pa kra wo hye ni mu pa bi kotena. Kotena ko nyam ati bebe. Transwate. Me ba cho na o sale a ba we ti no sale o ba we ko kan ebro ti me bo me na mo je nyina fi mu mu ba. Me ya na se wa mia me ko 3 days na me ntimi mpie. Me ntimi nkan che ma me ya mo se awale asemti. Etwa gira ho. Ma me fo ante. Mo hwede mu ye ye o. Ya buru wo ba mia ne koma ne huni mu firi moja. Mo se awale asemti won tena ho. Na wo betuntuma bai wa fefe nte se. Ejeja ne nufum. Elebele bobo li bobo bobo li bobo bobo. Le bobo li bobo lobo li bobo bobo. We o jaba ko tu su se. Enya saketwa obeda. Hwenu fo pa ya jeje mu braki efe kwa. O baba you want to say natural color. O people memia ne kon. No wa shede am 3 days. Yes, yakoka. Danka be una pian ko shem. O ko hu ni foforo. Monye mo pesa dodo. Aboye mfitam. Patient, who on fie say? Ba cho mo 23. Enei. To sia una won fie say? Ba cho na me wo 16. Ewurade. O papa te ase. Me ba cho papa wo mu aka ba bi. Me nso ase. Me ma me kunu na ti ase. Patient. Na botre wate. Enkola mayu awire hwa hyenkore akoma ma. Lady. Shabai wa fefe sei. Nya be ma papa so ni mu a. Boy to me to susu se mi ra me enko hye dan. Ka wo ha woni sen. Wono bru mi akọ huni mu tu moja. Me patient show ho so ate. Show ho so. Bibia be kama. Nya botre na show ho so nenkachi. Otu on se kora. Kasa. Me ba cho nti enon echi no. Ana me sa akwanye me ba panyini na chi. Nyina ya bu ne so de na ha mu hode ya so de mu hode. Ni nyina ya bu o mu ni nyina so de dra na dwo ani. Me ba elele mafimu o. Esibe ginam. Fa be wo mu e. Na me ba mu o. Fa be wo mu. Adwai. Soja. Hey, me mai.
moto hodie say free ya bo am say sound electric e mu free hey patient wo bu nyina so ba no afim me ba to no one pin obabu one pin obebo me ba to eh na say na military academy na akwa ya nya wade one pin na no obabu eh blay one fan for tamba me ba to me dey amo abi je what's on the photo ba mo me mfia ne kakre de on de won yira manana no wo si ne kutui ka say ba pa me ba to nti menyam me ba no enu mu a no sa akofa oba sa wa hinkru a nti okokra na bi wa o mafi o yedi ani me ba to o ma me asante no pa isirim ni ayo emu na bi wa o mafi o timi fira me sa me kokon aso o ma bi wa me ne me ba panyini o ma 20 cedi ye ni fira no po bi a menyam kopema nwumle me antam wo no me nam mo nti obi na bi a me pa aduane ama me ba na di na me so ma Under you court. Under you court. Yapo. Yapo, Dimano. Dismiss. Where Jet Li. Where dismiss. Yapo. Mewo. Yapo. Mewo. Obabono. Maledi Obabono. And I can Jet Li abo. Ken Kwan abo. Ken Kwan. Eti kwala mu nsura de abide we adwuma papa cha me we photo abide photo to kakra we photo kakra hey Jet Li we job like you hey job like hey ti am nsura de me twentere we wo so mu a maledi Jetadie no no mo pema we wo yire ni sese bi ko di no a obedi na mpa mu bu ya onya no uti pu no hey yes my wa wale die ai yo kasa enzi me ba che mu no so no sa na o ye mo mafie o ko dimi ko daga no a ti adama wa sisa mi no mo fie na bon no se o gre ma me na me je so no se a na nti ujiri se ukunu no e ya okokwan aso ana me se ayo me de ya okra me so okokwan aso se kwan so no ko no so ujiri se oni mpena bia ya konkonsa fo na se de o ye idie me ya je di se o mpena no se na me kire no mpena ni fie okay ebo ses 5 gram na ukunu abesi no akwahye ge no no enti tam o kire mi nyina me ko na me kunu ni ge na pia fifi o mo ba ni sada ni kun manga sana me ko se wa mu ko fi oba no so na me ba kun di matama ma mfi unu na wanka hwe no manka hwe ya nkyere ge no na wanka hwe so ankyere na me ko fi timi ya no bia na ada na hu wo mo no ama ge na hu se oye den na yele no no na nyim na msu o de ge no me hu na me kire ma kire nse me kunu no no enti me sere no nya de on twe no mfi no me ko kan ge no nse die ntina ma be ka so no so be bo me ba bia ge be hyem ya no odumetam otima ba me fie sa de ko hia ba se obebo me dua so ande said ono be man an kan chen so wele ana mi so wan kan se ma be ka kire we nya ntokwa wo so yede ana me be kun ona me kun ge no so me nya me be ya me ya be wo so abomidua 7 akra 8 months na me de wo me be ensu ogumi a me koda hospital nso a 4 days na ye hu mi kunu makoda hospital 4 days ye frɛ mi kuna ne fun adum enti me ya na me frɛ ne bla mo se me da hospital se de adun so ba hwa ya ebeye mo operation me frɛ mi kunu so a mi nya no enti omo ya na omo frɛ ya na ne bla ba ko ne omo ya na omo frɛ na ne bla ba ko kire se wo so fo ma no se ya ne bla ba ko e kire se me peja na de no wo so ba ho ahwerewam ana ba cho no se sa ko na ya wudi akire sa ko ye den me ba cho sa tam ni nyina okwa a o ma de ebedi kula mpo no enu nti kura na ya me ko hwe no o ma eske obu a wasen de 40 cedi no adum ne fon me ba cho bu a sen de 40 cedi no adum ne fon ska no wale wa ba foforo hye me ba cho an ska na no abi na me sa de bi we be ko school ba cho so le 50 cedi mi de bi we be ko school enu abi na me de bi be sa no aduane dabi wa me ko to bi wo school me bi a 70 cedi na 100 cedi no kura mpo no enu wasi de bi osori a o ma me 100 cedi me ba cho no achi no nso a me ko hu so se no se na de adwuma na wo so ya wo de boa wade no ba se no de enka no kora nkyere mo nya me ma no ko asede ti ko no 50 no so de na wo so de boa me ba cho na me ton paboa
enti na bi wo ha membi na anso metimi di bi so okay ana me ba so eno so mpabo ani sika no oya o si obi ayi sei me de be ma yi sei me de be ma na sika na hye oh wo kan o sa si wadi sika no no ko me ne tena firi sa ata mepem ne o ma wan si di kra sa je to atale wo be hia bibi je to me mai mi ana to ntale de hye 3 million de man kura de ma say 3 years ni o ma wan si di 7 ne to ntale man kura ba cha no ko kan obu na nse ya so so le bro sa ma asem ni nyina chimpa cha bro o ya mekun na on report to my enche no be ma o threaten so obekun ana wo boa me ba cha no kole pa abrampa ya semu talk show fu Elinda mo ma ye hunu de wo mo na di asem kula ni ma me kasa me ba cha de bia o kan se di enti na wo de ne ba ha me ba cha nya na ne ba ha na nnu ya ne blam ya ne blam nyina akotena ase esi se wo de nya hwe me ba cha de ha me kase nza me zanyem ketu ya chi na sei ese no mo sa ye sei wasa kwanyem biem wo so de bebreba wo bu wo ku wo so be nya frokwa fa twem de frokwa na ma adwe dodo tutumi mo ho ban any pande odi tadi anya di crown na wo ka o se wo moa wo ye o sei ni nyina so afim na mo de na ye de ade a o fe patient tu betro no yakum se ya no kora se de wo kan ye no kora se bi anya tro de a me ba cho entam mo num se wa wo de ko mu hello am obi o am ba mu di tro mo kan no kora hello me my new nana yawo nana yawo me my ne hello music no so my ye me my ye yo it is a say about in ba so so be do beku Hwana ma waduro me ba cho me ko hospital no mo se dia kana mo ja tumi ana me ko hospital no mo se dia kana nso se omo ma me ta duro ho no me ba cho no so a me no ma duro ni wie ne still na me wa me yam ya nti na nse na me sa ko hospital no mo se mi nkotwa scan dem la no mo me pa cho me nkotwa no mo se mi nkohia ne ba ko na me de fa ma ne ho na ho no kakala nti se no e bro na obu ni nti me ba cho se na buro ni nyina so kan no ya ba bi omo ka se ho na ho na ma me operation na kwa so no sa toto fun tutu ne nan e de buro no ma mi tudu be ya chi awde ne ba TV so no mun kwa report to pro station sa ana muboa manya no hello e bia muboa hello me pa cho mi ra ma he na ma me e pa cho Halifax ni me pa cho an u photo ami hu di ohun ofe pa nti na ja me ma pa wi oba bi ampe me na woni ma patient de na sema beda ye se ni afa bro so bu na tutu na wo no se wo be kunu kula nukure ana wo boa ewo mi kunu for kwa ben so o se ma asem okoka na wo bu no wo ka so da kura no ampene na wo buru tumi bu na amane munum na tumoja nyamene me dance ni o menye tafu bi se me bo ba ma me bo jatu no adentia adwin ni mitrima na Halifax mami me to me safra wo chena me hia wo studio ha okay me kra enem ye se me babat me se kra diem me be me nyambo o chena ebebo o chiramba tambe o chena ebebo no pa no ndu na wa ha mati mommy mesra wa na ye hwed ba bi ye de asem no ne puma be si why mati mommy se de ohunwi a ho fe de se ye de to so sa wo bro wo ba tietia wo ba enya de papa e na de wo body tie no ye ka se wo pon sa ye be chi wa tum kura nyamene me dance ni mate nyame so de wo dance wo be di ama mate yo ntu de o chene be he wanim mate me ba oso obeba enti mommy enkobo dank mla my ready dank I ready enya ready am ose mama ose enya kama ne hunu bebia obejira osinye osia pro
when you pampa be she gold we say nye ko ya polish ma yes gold na silver na ma master report junction total filling station no chi wa 0559 enya bro 582 ba achamfo ba o se yade nyina ebedwane hwehwe achamfo papa wa bin o se wo kase no spinal cord ehihim wabeti wabetwe ekwa etu nsantia yeti bia meboa wo mamre gina wo so se ye gonorrhea ne nem sa ya de nso ye fre bibi funwi ekuro kama ye mia enwuda ni nyina achamfo ba ebitu asam 0244988004 achamfo ba na ya de nyina bedwane kengen super papa kengen numbi we are branching one musio we are baba no musio wona matontum kra wono a na ebie kama etu ayam tim obo hwe so hu de wonya mamoja ne dia eni abuhwe ni nyina no bi bomodin so obefre no waje kanjin 0241449191 me pacho dank but why Lawson doctor 25 years man capsules virgin doctor pebi ku fie ho eni abuhwa no numbi na wo nuro Dr. Loss is a bra. The member of Gas. I know the engineer. Saya dia bene ha gonorrhea syphilis white. Eni ni anu meteka no na watenka ateko. Waye mu kuro be boa wo join this Brahim ha cholesterol. Dr. Loss yana. Ko se bra. Na mentuko kwa stroke ya gebia wani nwadie yi ubo remo kewa Loss pay enye na 0248619999 Mr. Champo tonte hu ni enko dank so akasa ne dos me da se sen kama me woti ase pa na kama kasa ma chene pa ye sen kama me no ko woti ase na kama kasa ma akwa na ma me no sakura ni su jodi na pi o dia kasa na no dia ye ntumi kasa ye twa na ba so akoda e ko suku a wo ko suku akoda e sua adwuma it is same school na at the age of 16 mami atia bonte ba bia na meti o kasa gegegegege en so ni nyina ya wo fault wo mami akoda 16 years odo de wonim odo wonim bibia na dwin nyini ye wo sha enti wo mami won pebre bi aswanti no enna wo gya no ma abrante no se be ya abrante be hwe no that responsibility no che se wo gem adufudi ade ene ya akone nam mami ene ne wagye wani so no akoda 16 years wo se bianka won hwadwuma na ka bianka won pono ho ansa sabi ni ese wo ye ma wo ba no ya won pese wo be ye ni ntire wo mami na me no kasa no na wajane dia ma bema 16 years asane say wo hwadwuma wa pon ho enko pon ho an kasa ne wo se nyina kanya se bianka ai fe se atom odifo Facebook for se mami frebra ni mo na ntimi face no from so wo ma mi wa ye ne na wo no be nyina mo sofa wo ba be kase wo kan bia wo ba ne makwan o makwan because no pia ni shemu wo na pia ni shemu akora fe please ne ba na ko tu hwene kana ne hwene nyina so enne we nyina abon ensan enko biemu a be me yi okofa ne wuti hu se ene man koye wa prince asama ye ne ho ade woni ne beda kra wo bu no o chena be benti o se wo bu no tete kitu e be chena be sant be man be ba wa nye ni ye abraje no so no ye de kwa obeto so obi atiem be kra me ma hyeme ade sei ha mami Mr. Champo ebi ade kro ne so ebusua nyame ya dom a ye di ye ne case ya ya abaiwa ne se won te ase druwa to no so be kwa akoye resource na ready ti nyankopon ya dom a wo tena be PowerPoint presentation Major Robert say ye mfa to screen so na ye nkan oba ya Grace na ba be kenkan brofo no ti wo tena be je ta translate no what translate ne pokwa translate dia kotrim ye nko dank Abusia ye bana ye hunu de ye kodank ya kodi nkomo kakraba music sisu
eko dank and Auntie Paulina kasawai my lady medase die di kan die bia na my lady uta kan sem bi se mayo ya mama mani na ho seven previous abawe a wusua adwuma wo 16 years se me ko wale na wuni ma wale wuni mi sadi awade ete a 16 years akwada nka wusua wadwuma ese wo yiro ho na nka wusua wadwuma na wo pon wo a wo nsa no wadwuma seven previous be me ntimi mfa wo ensisi na wabu kwase a so ho nti de me kan nne se mayo amusua adwuma awade ne de wo ho eye mire tambia ba wutimi wade enti yiro ho na sua wadwuma no na pon wo ho nyame ya wadom na wo pon ho a wo ye wadwuma sebe be ma ontimi mfa wo no nsisi na memra me maami so maame ma yanka bibi mfa nkyere wo o hawo ni amane ne bura wo be na mu nyina ya wo ankasa abaya kweto wo sua adwuma 60 years na ade ne koma awade sebe wo ti wo no wunya mfie san yansa na wo wale wo kura sebe wo kura wunyini ye na awale ye no hwe no ma wafam ewa awade mu wakwala wo ba 60 years wo de ne koma awade sa abere no na futuo be na watu no wo de ne ma awade ne wie e ka ne se ye o twempena na wo de akwala de be ma ne be fie wantimi ankasa bia nkyere no kopim se be ma ne be fie so be ne ho ade afem na bebusa se wo hu ni subai sa abere na de na ma awade am watwe ne mpena ye den awie enti dia na wo betimi aye de aye na emu maamefo ne yesra mu bi ene se sebe saa na mo ya maame yatu edie yesra ma obi anya den entu because wo na wapia wo ba ne na koto saa amane anim be ma ne de ne be fie no ma ne nti ase se wo do ba kosua adwuma nti osua adwuma po ne ho ontena se so obetini atwan de ho no kwa betini awe ne se wo ye serious na wo nye serious oba ye na seven predu ase bi kura na se bi fie nye enti wo pedi oba de oba hwe oba ma hwe de ne nua ba wakwa akohia na emu me nua ba de me ka kire ne se achia na emu esne ka se bebu nyina abe ne me ka kire ne se toto ne ma yie ko se de di kan ro ne ma na hwe agu hu kwa be fa so a wo be hyehye ko so wo kosua adwuma na ene wo da ache ana anytime bia mo do so amofa nyansa to ho nyansa wan fa to do ho ene wadwuma na wo ma ne hwe ase ye no na mom ne me kan se nyame adoma wo de abafidi kase yesu de ye be hwe na di siesi aba na mom wo firi ha na wo kwa ne ma na hwe egu no kona kohye na enye yie ma my lady me da ase problem ne yimi ahoma ne tum na afle wo mo ne dan ka betwetwe nkomo ye wo pachi no matu so wo ba ya so yo no ma wo so besu wo Trader Junction wo si Trader Junction a obon se Prague ho taxi ho so ba ya so ho no enye ira kwan kra de wo mu ane se dank eye adwuma firi juada kosi memenda juada kosi fiada no pa no watwe kosi enwumre no num ye ho memenda nso ewia anopa no watwe kosi ewia no miensa nso ye ho wo ba ya so ho no ma ade a ye butimu akotene pa ye mu ade pa ye enemu yare afi obi a wonya sasabro ana stroke ana se obi a wonya hypertension ana diabetes to yare ne yenam yare pa to anamo ne fabra aso ye ha ne betimi ahwe to ase ama ho atimi atokra ye kan nemu yare a ebi yare fa ne gonorrhea ebi syphilis ebi chlamydia ebi hepatitis ebi HIV ene de keka ho ene nti ene de ebe kan wasempati to yare fa ne syphilis ni ba bebre adwene yo mo se obi nya gonorrhea na wan treat a na adane syphilis na ene pese man kofonye education kakra about syphilis se be ya so yare ni bia obehun de wo so ye se wunya yare ni bi nso obehun de obetimi aya e ma wunya yare ni bi en se wutie me radio so ebia na otike ma wo ba besi obetima fa telephone number na program be we ya wetimi atwetwe nkomo ye telephone numbers ni 0266 59 33 30 0266 59 33 30 ana 0244 01 75 56 0244 01 75 56 o phone numbers ya onsa ebekayen say ye ka syphilis amu omode syphilis ale na banefro mo treponema pallidum omo ye mu hu paayi omo de omo ba omo ntise gonorrhea mo na obeti pains e wo bemem ana wase no nti obi wo syphilis a onti pain e wo nase ana ne bemem na mo ne ba oni pedu no omo ye ne se omo de nsia bi ba ni pedua no ho nsa na omo de ba ni pedua no betimi ato bema ho yo ba betimi ato wanem wo betimi ato to ho ana se osire mu nso ye fresa nsa ne se onya chanka sansa ne se beto wete se eyam enye hene enye ya
nti bi mo ho ebeto mpa omu hunu sensen bia ba beto no within a few days na sansan na nesa akọ obi nya sansan ni bia so nya primary syphilis nti ba bebre on mo hu sansan ni bo mu ni peduen mu a o man fa ni serious san say eno asan akọ ehu hia so no modu ansa na sansan akọ eno akọ a enkyeresa yare no so fu ni peduanum yare ne de o mogya no mu syphilis mo ane try emojam na okoso problems e de maye eno da nchen ya obo se ebetrum be 3 weeks eko 1 month na syphilis mo anu bai asa da mo ho adibiem na mo da mo ho adi obo se ensa atiegu ni peduanu ho nyina ensa na ebetiegu ni peduanu ho nyina no he screen so a wo se de ensa na si atiegu obi ni peduanu ho nyina na chi sa na syphilis ensa na tie betumi atiegu chi o ni peduanu ho nyina to ahwe a obeka se bia yare bi na eyew ensa no mo hene obetiti na apapa pa na ye yekuro na aye ye onipadua no mema bi wo no ma sansan etimi yo mo be ma no mo be ma ho nyina chenchene oba bi wo betwa ma na se ayekuro na ma be ma ne be ma hyase na efon ni nyina na sansan na ba nipadua no ma ede sa wo ha no e ba nipadua no na se o ma sansan no etna wo ho na ye sa de ba na se obi bi efa ni neurosyphilis so bo se bedum le bi no na aso ora hyase efi ni ma kakra na syphilis no hyase e ka wa adwene abedum le bi wo ho na se o nipadua no be bia etitriti na wa no chia na ede enema horo e ba ni syphilis are no ehu pa na ede o how e ba nipadua no e betube de kakra sa na e se weni nti ba bebre ho no mo ni efra e syphilis are anama omoni efra nti tot na ma syphilis ndi usenya na de o how kese na ede brɛ e ma bebre ho no ma omo nyinsen a omo pon nyinsen na obere na e syphilis are na ma pon nyinsen no screen so a omo be me na chi se de ensese gu na chi a otitu be kasa abo bi na aka na otitu na kura ba ho na syphilis are na aba kakra na syphilis ni be fe no secondary na ko latent na eco latent dia wan hwe a wo hunu hwe sanse mo ano ho nso na so de omdo mo asie no ntu hunu bibia na ebetmat na latent for about 15 years na yare ni wo mu a wo hunu se wo ni peduanum na ese niema nhwe bada ne dise omo a omatna oma syphilis ale na se wo ni peduanum okọ medicine mu a wo se irreparable just say syphilis ne say wo ni peduana ebe din si ebetma repair amana ase aba ne dada mu bio na so wo badan ka ba complex na wo sa wo ha na yebetimi aboa na wo tan ma syphilis ba bedu be fe ne tertiary syphilis a wo re screen so omo tertiary syphilis ayo omo no obu aba na nanim nyina ase na nanim achia obu ha wonim ne be mfie be ebiri na no tumi ni panim chia wonim chia ede ense bia fe no gumas si wonim abkase pa na achia wonim na di form na mo ni pedua na sesakora obu won metumi ma na sokora na asi o kasa wonte wanhwe a wo ade ye ne da etimbo bo obi nkasa mu ntokro ubo so ho ada ne nkasa na mu ye ne ya obi so won metumi ma onya bibia fe ne burning sensation o ho ada ne nipadua no mu hyehyere pa na ontimi nya na o hwe ade ba ko awre ho ne se syphilis timi ko oba wodie mu ko ka akwala na o hye ne maame yem no wo be wo akwala na akwala ne hwene ba ko afam anana so ba ko na ameye anana ni ba ko na akata oro screen so papa ne se de syphilis esi aye ni mu mama ni mu mama yi guma so si ni mu maso a obre ni nyina ye se ni syphilis are no esi di nkofo nya ana ye sa no eni timi ka kire obi bia wo syphilis are ne se entratra ho bi no ho mo syphilis one dia ne so aka koto aduru anom se yare no ko se enkoye no o sa symptoms na kofom na o so mi to aduru no me ye ne de syphilis are no ekofom na so na yare no nkofom yare ne de eda so mogya no mu na wa hwe ye bedum lebi na syphilis na abo atrase ma wontimi so nkoye ne sesa wo ye etoda so a dia na ehunu se ba ma bi wo syphilis na ono anim se syphilis dia ebi o dia na yire na so se ode na yire so baba hospital ni binti ahwa na yire bebi sa ne se ono na akofa yare ne dia ni ntubo so baba besa no yare ko de so e be ma na besa ho yare ko de na wa metwiti wo yire nso a wo yire ne besa de yare na asia ye obi na brofefe no reinfection wo sa de yawa afo be ko na ekono asa de ayo berum lebi no na moa no do kra ntimi nka omo bio na edwo hawo na edi abrɛw eni me ka chemi nuan ma warefo se wo hwe no wafa ba bia wo ba fa yire bra na ne mra ne chekere wo yo ba nso a wo ba fa okunu bra ne cheke mu nyina ne hwe ohawo a muhia ne hu muwa ebetim di aboam ye telephone numbers no se de medical dia to dwa no eye 0266 59 33 30 0266 59 33 30 ana 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ye wo pechi number 2 ba so besu at the junction
unya si trade junction pe wo se me kwa dank Herbal enya yira kwankro benya taxi plug man de wa ba do council na eba so a remu trade kro ba beto 4 junction wa fa left oba ya beto ye bo ase atwama bibia ye fine obi a ono nso ne de eye awo mu problem wenya typhoid wenya hypertension ne sikire yare ene yare bia ha obi aso hwe ne aso ye ho ne de syphilis ne ka anwasem enu nto yo ba wo ye be ma na wo problem a to anamone bra ne hwe ma ene eduro ba akopɛ be ka anwasem eduro efe ne dank gastro care na dank vita dank gastro care ne dank vita no eye yefu yare eduro obi a yefunu mu ya wo ya wakwa test so nya H pylori e wo system no mu ana wo so yemu tabu bom yemu sanfo yemu wo ho ana obo ano hyehew wo didi na moko kakra bom na yemu ya wo ya pa wo ko pharmacy shop ana Herbal shop bia wo so ope dank vita and dank gastro care e be boa ama ho atimi ato eni se me de manu si a na me se aka wo se freyen ne ento ankomo no so e wo 0244 017556 ana 0266 593330 bedamu nyina ama sesemotie Dr. Dank yedas D4 Malady Malady ensem no Mr. Halifax Halifax nyankopon ya adumwa ochina obeba na me odi for me nko na se me ka me ko a ka Halifax se wanwan oyakoda mi jana nim se me pegam se se kusum se ya no ho so oyakoda we na de no pega me de ne natural strong highest you could have one day na so ye yanko nyento continue wa na yenka sem kire ye nua manum mo ye bebo ema baso wo ade nyina mu ombe wo ma yen ombe me adwane adi ombe si ye niema ombe krokro ye ombe nso dwale bibia mu ombe ya ma yen ye nyini nyina pepepe se sabio 100% say oba bibia mu no obetima nyina pepepe e de ya alikitu ebi ebetechima ewo nipadua ho nanso enya bro kwabrani se wo ho odia ye ne dan na eko eye bro to bro ukohia dan ya obone pa na obone pa o hwena nsawe ya wo hye so gania na dia yem ewo kwa ho enya bro si ani mai no mu da esori ye bechi wo mu se ye abu wo mu anase mai no betena hwe ye wo mebi wo no ma no mu tena no mu a omu kura no mu favor no etima wo ye kwa ye wo mebi wo no ma no mu tena malady omu ma wo ye kwa omu kura sika yes omu buo sika obebi wo no ma no ni hia me se wo sika nyina obewi na num wo de be ye no ho de obehu bi obeto but obebi wo no mu a otu do coins susu odwire se dacho benye baby di ntiato ebi ni de patient aye etike ye konya ma bi se ya e wo se kitimi di etitu won so dada ye ho na komo pejayen na so ye pejayen ne hunu se sa makro no ana be makro no wagimi eti wotifie na wo ye wo tie ni na se wo hwe ni a hunu se wo konya be ma na so tete wa ye ntra ne ho wo ko se oba na so oba ne mo wa ye ntra ne ho Johnny entra ho emia mabunkun ya yo ba operation still was mabuni pano o bunu je won se me be ma ko fampna me poko bna hamiu ba oba na ne tie no se na wusi ye no e kwa ba sura de nam anu obaby aso we wo sa odre do ma one ohoden utimi sine so ye no ho adwuma 2 utimi bona koma kakra kane no enti odune de be ma ho adon fa ndo ma ho na se odine do ma wa enu chese chino buno plano kuno yenye ne sa abrantie se ye sa pa na otie dia enye kachina etina mesra won konkron me no mienu a ze na mi chese mi nyini pa to fon boda malady anye na kosem nie akachina die kam na mienu ka ye bebo box wa na ye de kam de so kama Tolling quadrum nko commander ho 0551931931 na nsemu mienu ayabo so fitina no fiada yenu ya be ma immigration officer didua akobo ni sisimu a asem no aiko bibia wo ho so ye so di ye ko ye ne commander appointment 3 o'clock ya ye kwadrum na yin say be free watchina no
na ehu asem no ni pomesi bre atiatom aho yentie o hey ye ba asem o de ba yukra de me ho kwa adwiri me ni didi o egane no kra tra me ma no so be de ho obo so no bo hio ati wo fa tema wo ba to so kokoko boto so wo di wa mia oh obe on kafra we de na asem o mo bo mo nketuma no ofumu fia on fe nsenyansa Seja obi a wode ope obi nso pem eyitia obi pemetwu ti eja uhunu se ya na not ye ana afe no wapeja nade na afe no wapeja nade no nti sei na wo so wapeja nade bebre sa okọ soja na okọ eminisia so esa na na e ma ne pen oso esa na ma mu ni 6 packs na no me de pen oso mu ni 6 packs nti obo se ya no ni ono so de ope life pa ni ona ma se ni da na ma no edi na chi pa ono ko anso pa wa na ba pen unso di o ma mo life ni bi le bi me de obenya no na nka de bia menya me ho basa ija me na motale kronto bi ma se gishe empabo nto bi ma yo kafra ati abaya kwa wade bo hello pacho din baby akase free pacho me kase free bo yentie we ira to de abaya bi kanyina woboa la no nti sa akora mu hunu ko ese na ba na ote ada uni wo me na tifie me dofo nni me pa o do ba se me kase dia ga ne kan na oboa ene me pa cha o china betimi aba beboa ye odi atoso konkonsa mafia si bra be dia dance su de wudwane konkonsa mafia on se friend wo dwane na nso e bia na pay dia mama kan me pa cha oboa me pa cha ga na kro kasa no minim pa cha bon de ya tena oba fie kura tena mu de me kunu de ya me nyina e fie wura fo ni nyina ombeka hello edofo yentie o me da cho de ga ne kan oboa adai wudi we have ga ne kan oboa woni mu go hello me pa cho woni ma brantie no hello me ka te de wo kan oboa o ena me si woni ma abrantie no minim oba ni na sa de wo kan no oboa na me metu ma ba be dia dan na me mani dia sempa se de oboa wo mana ada umususa me pa chao brai woni ni na tifi ana na me ni na tifi e wo he bronco boa ho edi enti na wo ka se ga ne boa won no da ne dem o mi dofo ma me se wo boa ni ma ni na ni no o boa ni ma mi ni tu be do ba de dem wo na ma wo boa ni ma mi tu be da o mo dem o mo tu be do ni awali ko ni dem ni na yo ye ma me se wo boa yo ye be frɛ o adanse ni mununkum patient wo so be ka bibidi me ba cho nipa na o kasa no me ba cho ne ene na tifie be ma na ebu mi nyina di mani nyina wonim ba me nka ne se oni me kunu akoye sen anu nti no o be kasa no me ba cho da bi fie wa yete no ono so le oni me kunu ti sen o so le a wo kunu ebo wa konhuma me kunu me ne me kunu ti onom de me kunu be ye bia o fie ono so o se me mebo a nkrofo bebre obon fie omu ye nkobusa so ne me na tena fie nti mebo nti omu ye nkofie onom nkobusa na botre ba ya hello Pacho din yentie o. Yo. Then ni namba ka se pa. Ado open. Pacho. Now uradi nyankopon. Ghana Premier League de Eden TV so. Mu ye bi ne ma kure mu fie awu. Eyi adwuma. Ene sai. Safo kantanka mo so mo ho de mo. Hello. Brian Tio, Udin. Madam, good afternoon. Afternoon. Where there? Away. Hello, good afternoon. Afternoon, Udin. Anaconda ni o tapaboto ase. Anna, eto nkache.
Odomi oho na mo nso Ya ho ye yenkwa unu ba na ate atomu no metwe man. Osofo hu body man na ni yemu ahye no opetolet kura ko. Mano choko baby. Eye me nwanwa se obi nu mutimi frɛ ka se lady neboa. No obi o ti ni ja ho na nim sa ja na hihye no. You could happen say ladies o mo frɛ kwa ya brante na mpana. Nanka. Na dey asem na okay obi ti ni fi a obi bi ye na wo so oboa. Na immigration officer no so dey aba akɔbɔ abrante no sisi mu no. Nka abrante na dey aba akɔbɔ immigration officer. Nka na be order na nya de ketwa. Just of mame akwete o ma ewu mu no emra no chitiri bi na aja e bi nti immigration officer no mbra monten o me pass papa bin kan kira abrante nya sa de a kama na nya ko proper ni beji mo ne nya me nya eduma. Yenso ye da se papa. Hello. 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 Oba hema unche on kakra mfru TV no na onkasa. Hello. Yet on kakasa. Aha, me pass me di no di kan friend. Be ma no nemtina na. Ayo. Yo me di kan ko hu no. Nemtina na yen na ni eti area ba here ka si won bu cha no prayer. Yo. Eh ya ma de ye ho atamfo. Ama de ye ho atamfo. Wona ko be bla betre TV so afafon. No about ya kuwa. Nemtina na. Nempena. So chiro baba me dofo ye hwe nanim. Wa fafo be ka se onyanko ba aboa. Ye di no nti. Obi se na wanya. Eyewa ohini. Eyewa obayi manukro. Na onyanko ba obi di we be o de. Na wa woni black na trade na that fresh keep na go. That's the your thing is I think all can in the bois. Yada. Messi asamu di edenya no kra bi wo baabi. Wonse nyame akwa esan ho. Obi betimi abetra TV so. E wom se nipa ni bi e bad de. Ni maami di nachi. Hello. Hello, madam. Good afternoon. Afternoon. Achana mo ye de. Erade adum. Me de kakra me kan say. Get no still out of fear young. And the man probably one in you. No credit. And you know, also focus on the life. Chabemo, why you not over and answer? Young Hodu wants me more. I thought you were came on your man cancer. And the young girl and warfare, Abema be a woman and any virgin. And to Hena Sam, one I want you know. On Chema, one of the answer. But I want that's we are not take a cover box for video. Also, in the party won't some fast walk. Do I buy money be a nya? Can you, Manu? What from my defodre? I bet you when it's one day. A poor bag, far bag, call baby. Because who is so bano banan conam. Now, where's any brought near Didia? Oh, Dintina, who boo be me and a con. Hey. Hello, din baby, I can say, Mamma, oh, he yo. As soon as you say, Abraham. We have been original Nigeria with the baby contractor, papa, which is a joke. Oh, me, what about pizza? Bishop of pizza. Maybe they are any man, which is a fantastic life, a chief on a also makes that super pizza. Oh, me, man, I said in pregnant. I put my week on the other should be a mystery. You go come, if you know, put them a problem, and not here. I said in pregnant. No, I do. Oh, the next day. I said, Obe ti se no yabono nge me sese me mpra so manyende enu to binyum oso de bayo de bi ene me bi asa bi mpra asa wa wo nko ba wo na wo fa phone se bi o frɛ na eni pa se bi mpra asa eni pa nkwa bi no o he yi me bi ade ba di ye we no ha ba che na ma me sira nya do case yo ya che se bi mpra asa se ba se ni fa peti ba dia boda se ni na me bi na fie ya investigation afeni ye yani commander o meeting aye ko ho ti o china because ma o ma izim say ye ni hwasufo ti bi sire mo ko sha se dem ya be mo bre adai e da city ya da se honam sadin me ba honam sadin wo Germany ene akua ba ko me chia papa ni adwo nhire fi na hello. Yeah, good afternoon. Afternoon, daddy. Me Fifi Accra. Yo. Mami. Sometimes me dey tell my girl Rabano mo fe.
but a man be here soon and so you have 6 packs. You to be always say the probably say you couldn't as not different because say oh boy then warfare or this and that. So and I'm seeking liberty. And maybe to be more I so command the bomb also. No sure home. Yeah, the after Bob man so on opening the park we are to be in the hope. Like a young girl was to I didn't say when you bring out who you were to my in the name of being in the next. Rather than offer younger father there. That's it, one way. But I didn't deal. Who are you doing? And you then out the key. Exactly that couldn't tell. No one sorry. Who then be good about the beginning. Because when also to make friend of woman and man also, then tell me, what are the end because we didn't want to our no coin, a dear part of it within the man on coming with you. Yeti aso aka kraka mutia aka kraka omuso papa ebusiafo ye be soli nkonya so na me di asem lu kra e matete ye ma hometi sister amasaba wo creding makuma na ya ho no ye adwuma echi amawie yi e na oba palenda no so creding so be uti ba bibia bra mi ke ne mo amo landing nyina anti be kini na akua mo club members if church na ekweji wa beba no so Ghana into so chino ba Amsterdam for echia wo no Maryland for Virginia for enyina ni Chicago for enso echia wo echia wo na ye papa ba ko sofu one ne yire omo wo Ohio ana echia wo mu nyina nso abusuafo said ye meka ye no DNA resource ba ko no ababa wa druwa oni ni kun de boy ni koye oso no so ntia so be kwa koye ne de no resource no be ba wochina ti wochina be jeta na afi ashili enso ni patient enso aba ni ehunu de wo ka no kore no na asomdwe atumi aba ni esoli ye kwa commander ho na ye nua be ma nso sisi ade no akwa akohwe na ehunu ni pomesi brenti wochina de ensam no be bebre ti mon koso